ke ya o dumedisa ngwaneso ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Re qetela kgaolo ena ya 10 re nke temana kgaolo ya 10 temana ya 16 ho isa temaneng ya 52 mme yona e bale ya tjena. Ba fihla Jeriko. Jesu ha etswa Jeriko le barutwa ba hae a ena le bongata bo boholo. Bartimea moratimea wa sefofu o na ditse pela tsela a kopa. Ha utlwa ho ba ke Jesu wa Nazareth a qala ho hoa le hore o ho morata fita Jesu nkutlwele bohloko. Ba bangata ba mo kgalemela ba re a khutsa ampa eketsa hoa a re morata fita nkutlwele bohloko. Jesu a ema a re a bitswe. Ya ba bitsa sefofu ba re ho sona go tahala o eme wa o bitsa. Ya ba se lahla koba ya sona sa ema sa tla ho Jesu. Jesu a bua re ho sona o rata ke boetsetsang. Sefofu sa re ho yena Raboni anke ke boele ke bone. Jesu a re ho sona iya tumelo ya hao e o pholositse. Sa bona hang sa ba sa latela Jesu tseleng. Palalentswe e fela hakana morena e hlonolofatse ka Kriste morena wa rona. Amen. Mo mamedi e motle wana moruti wa Yesu. Mona re fihletse pheletsong ya leeto la Jesu ho ya sefapanong. Ke letsatsing la ho qetela la leeto la dikgwedi tse tsheletseng tseo Jesu a sa la tlohile leetong lena a ya Jerusalema. Mme mona jwale ke mothati wa ho qetela pele a kena ka Jerusalema ka moo e bolelwang ke mareka ka teng. Leeto lena la morena Jesu le tsamaile ka hara tulo e tjhesang haholo. O ne le ha hlaha tjena mona moaneng a lehwete o na hlaha ka lehlakong la ka Berea a tshela noka ya Jordane a tsamaya ka hara letsatsi le tjhesang haholo a tobile motseng wa Jeriko. Jwale ha le jwalo ka moo ke hona moo a fumanang bongata ba batho bo seng bontse bo ya Jerusalema jwalo ka ha ho ne ho tlobuwa moketeng wa Paseka. Ho bonahala mora wa Timea e leng Bartimea eo e neng le sefofu a behilwe ka thoko ho tsela e le hore bongata ba batho ba yang Jerusalema ba ka ratang ba mpe ba mo utlwele bohloko, ba mo kgele dithusonyana tse ba ka mo fang tsona. Matsoho a hae a na dula ka nako yohle a phahame hore a thuswe. A utlweletse matsoho a hae nako yohle kaofela hore a thuswe. Batho ba bang ba ile ba mmolella hore eo e leng Mesia e leng Jesu o teng ka hara motse wa Jeriko. O utlwile ka batho hobane o na sa bone. Yaba o hopola hore o tlamehile be ke yena eo batswadi ba hae ba ileng ba bua ka yena ha ba re o tswa lelokong la Dafita. Ha a utlwa taba ya e bolelwang ka Jesu, ka boteng ba Jesu ka hara Jeriko, a hla raroloha a hwelehetsa re oho morata fita Jesu nkutlwele bohloko. Ke temana ena 47. Jwale hantle sepheo sa mareka ka thuto ena taba pele go bontsha kutlwelo bohloko ka ho buseletsa motho pono ka ho mo phekola hang empa hape e ne le setshwantsho sa thuto ya bofofu ba boteng e leng ba barutwa ba morena Jesu. O na betse a bontsha e le setshwantsho sa thuto e le morena Jesu a neng a etsa a hlokomise barutwa hore
hantle bofofu ba alanang le bona ke bofofu bo ho barutuwa. Thuto ena e bontsha leeto le lelelele leo a sale a ruta barutuwa ba hae moo a neng a tobile bofofu semoyeng sa bona. Hape ho bile ho ba le bofofu ba moya, ke re bofofu ba semoya ba bona kapa bofofu ba semoya. Hape e ne e le hore o tla elellwa hore mane ho kgaolo ya 35 ho isa temaneng ya 45, Jesu o na hlile a bontsha hantle hore hle bofofu bo teng mona ka hare ho barutuwa ba hae. Mme mona o na bontsha jwale ketso ya hore ehlile Jesu ka yena o tlile ho tlatla thusa bohle ba bofofung le ho ba ntsha, mme mona ba o entse se bonwang ka kotloloho ka seo a neng a tshwanetse se etsa moo. Ke thuto ya Mareka hore Mareka o bontsha hore Jesu o tlile ho kgantsha lesedi e le yena lesedi ka sebele sa hae. Mme ke lona ka lona lesedi leo ba tla bona ke re Mareka mona o bontsha hore Jesu o tlile ho kgantsha lesedi e le yena lesedi, ke yena lesedi ka sebele, mme ka lona ba tla bona. Ha motho ba la ho Johane kgaolo ya 8 temana ya 12, Jesu o itse ke nna lesedi la lefatshe, ya ntateleng a keke a tsamaya lefifing, empa o tla ba le lesedi la bophelo. Itse ke Johane kgaolo ya 8 temana ya 12. Ke taba pele ena eo ke bontshang hona sepheo sa Mareka ne le sefeng. Sepheo sa bobedi ka se fumana hape ha motho ka bala ditemana tsena tse tharo tse ka di balang ho Isaiah. Ho Isaiah kgaolo ya 29 temana ya 18, o fumana mantswe ana a reng, tsatsing leo batho ba ne ditsebe ba tla utlwa ditaba tsa buka, mahlo a difofu a tla phunya bosiu le lefifi a bone. Ke taba e profetweng kgale ke baprofeta ba Morena Modimo, mme Isaiah o tjho jwalo. Kgaolo ya 42 temana ya 1 o re, bonang Modimo o re, bonang mohlanka wa ka eo ke mo tlisang mokgatho wa ka, eo moya wa ka o kgahliswang ke yena. Ke beile moya wa ka hodima hae, o tla tlisetsa ditjhaba ho loka e tla ba lesedi le ho bona ha ditjhaba tsa hodimo. Temana kgaolo ya 24 temana ya 7 hore, ho tutubolla mahlo a difofu, ho ntsha ba holehilweng kgolehong le ba dutseng lefifing toronkong. Ditemana tsena wena mmuhi wa ka ke tse ding tsa tse supang hore hang ho ba Mesia fihle ba bofufung ba tla bona. Mona sepheo sa Mareka ke hore babadi ba efankgedi ba bone Jesu e le yena Mesia ya lebeletsweng, ka lebaka la hobane a le teng mmuso wa Modimo o sontse o le ka hara batho, mme bobe bo sontso bo baleya. Temana ya 49 hona mona ho Mareka kgaolo ya 10 e re Jesu a ema a re a bitswe. Mona ke moo Jesu a behang tshebetsong seo a buileng ka sona ho temaneng ya 45 mane ho 45 ha re bala teng, moo a itseng hobane le yena mora motho ha a tlela ho sebeletswa, empa ile ho sebeletsa, ho kenya tshebetsong taba yona eo a nang a bua ka yona. Mme mona o na bontsha hlile
a sebetsa hobane a bile a rata batho. Re lokela hore ho elellwa hore Jesu o na hlokomela hore nako ya hae lefatsheng se le kgutshwane haholo, mme o na hlokomela hore ha o sana nako ho tswela pele ka ho kwetlisa barutwana ba hae. Le ha o le jwalo, o ile a ema yaba o re a bitswe. Motho eo o ne a hlile a ena le tlhoko e kgolo ruri eo mora wa Timea Bartimea o na le tlhoko e kgolo. Jesu o arabile boemo ba bohloki bo tibileng ka sebele sa hae. Thuto eo re fumana mona, wena moruti wa heso, wena mmoledi moya fankgedi, wena moreri. Mareka thuto ya re fang yona ka Jesu ke hore moruti wa lentswe la Modimo o lokela hore moo a tsamayang teng a bule mahlo a hae ho bona tlhoko e kgolo, mme a eme ho thusa. Jesu ile mopholosi wa lefatshe lohle o ile a ema ho thusa motho ya neng a le mong a bile le tlase esita le thutong a sa rute ho hang ho a neng a bile a nkuwa e se motho wa bohlokwa ho hang. Ho yena motho o tshwana le nkuyane e neng e lahlehile e le nngwe ka hare ho dinku tse lekgolo, ya batlwa mme ya ba ya fumanwa, e leng taba tse re di fumanang ho Luka kgaolo ya 15:4. Ha re shebe temana ya 51, Jesu a bua a re ho sona, o rata ha ke o etsetsang. Ho botsa potso ena ke Jesu. Ha ho bolele hore ho hang o na sa tsebe seo a se hlokang. Ha botsa potso ena, o sa botse hobane a sa tsebe hore na motho eno se o hlokang. Empa ona batla hore motho eo ka boyena a hlalose tlhoko ya hae ka mantswe a hae. Modimo o tseba seo re se hlokang, wena ngwaneso. Le pele re ka etsa thapelo ya ho kopa eng kapa eng, le ha o le jwalo o batla hore re etse thapelo, re bolele ka mantswe a rona seo re se kopang kapa re se batlang. Ha o bala ho Bafilipi kgaolo ya 4 temana ya 6, Paulusi mona o re le seke la belella letho, empa nthong tsohle seo le se batlang le ke le se tsebise Modimo ka thapelo le ka kopo e nang le teboho. Lebaka baka la Modimo tabeng ena ke hore motho ka boyena a nke karolo ho seo Modimo a fanang ka sona, ka hore yena ka sebele sa hae o hlile o beile kopo ho Modimo ka thapelo. Modimo o batla hore motho a nke karolo. Barabasi biti ya bane e leng Jakobo le Johane ba ile ba ya ho Jesu ba etsa kopo ya bona e ne e re ba newe ho dula boemong bo hlomphehang. Enwa mora wa Timea Bartimea, yena kopo ya hae ho Jesu e re, nthuse hore nke ke boele ke bone. Ho batho bana ba mefuta e mmedi ba entseng kopo, Bartimea o bontshitse mokgwa o nepahetseng wa ho beha dikopo tsa rona ho Modimo. Enwa mora wa Timea, thapelo ya hae tshwana le ya molekgetho yane ya ileng a ema hole a tshaba a re, Modimo
nkgauhele nna ke le moetsadibe e re kwang karolo e bolelwa ke Luka kgaolo ya 12 temana ya 14 ho isa temana ya 14 eo thapelo ya hae tshwana le ya me ya re ke moetsadibe empa ke kopa thuso Jesu ha re tebaneng 52 Jesu o ile a re ho yena eya tumelo ya hao e o pholositse ha ile Bartimea ona a sena tumelo hoja ke re haiba Bartimea ona a sena tumelo a ka be a sa thuseha ka tsela efe kapa efe tumelo ya hae e mo beile boemong boo ka yona a utlwisisang hore mona ke hona moo a ka fumanang thuso ya teng o kgonne ho ithuta nthuto e taba ya hore Mesia ya lebeletsweng ho thusa ho hlaha lelokong la Dafita o se a le teng mme o bua ho yena ka pheello ho kopa ho yena bothata ba hae bo tla ya ka theko kapa bo tla fela ke sona seo a ile a tla ka tumelo ho sona o se a ntse a buile a bile a sa nahane le hore Jesu na o tla dumela le hona ho ema a mamela tumelo a mo mamela tumelo ya hae ile a re o tla hema o tla nthusa tumelo ngwaneso e na le sekgahla sa yona tabobedi ya thutang yona mona ke ho bitsa ho yena ka pheello le ha ho ne ho ena le maemo a mangata a leka ho mothiba kapa a mo phula molomo Jesu o ile a ema ka lebaka la pheello mme a mo fa mpho ya lehodimo ya pholo o phekolehile ka lebaka la kgato ya tumelo eo a e bontshitseng ha kopana le Jesu ya butsing matsoho eo pholositse le ha ile mona re bolellwa hore o fetse o phekolehile bofufung ba pono ya hae ya mehla ya mahlo e ka nna ya ba ha ya ba fela phekolo ya mahlo empa le bofufu ba moya le bofufu bohle ba moya bo phekolehile hobane re utlwa ho thwe o ile ba a sala Jesu Kriste morao a tsamaya le yena tseleng mme hona hore fa hore ka nnete hona hore ho rona ho keke ha etsahala haiba pono eo e ne e sa kenella e le pono ya moya ona ke a mosala morao ho ya ne le pono e sa kenellang ho pono ya moya ngwaneso ka jebulena ke kopa ho ke felle mona thutong ena ya rona e phethelang kgaolo ya 10 wena mohi e motle thuto ena ke ya ho qetela pele Jesu a kena ka hara Jerusalema nakong ya Paseka mme ke phekolo ya ho qetela ena mme pele ho lefu la hae pele ho thagiso le lefu la hae kgotsa modimo be le wena ke thuto ya 6 a supileng a metse 6 ke a leboha ngwaneso kgotsa